gipfuye none n'ikintu babanditse caranditswe kigata kibirindani cagize gute capfa ariko Imana ishimwe kwigamba Imana ryagusubye none iriba rigomba kutugira gute dukira tukayigarukako nayo gute katugarukako. Rero natangaga n'indirimbo twarinde hamwe na tumenga wagiye kuri porogaramu nawe ari Imana itoreka ibintu ugasanga byagenze byaciyemo gutunyera indirimbo twarinde twese turinde hamwe majambo twagomba kuvugana ko twamaze kuririmba muri zya ndirimbo zibiri n'abaririmbyi baririmbye ko bose bagiye bavuga ngo abakorari ya kabiri yavuze ngo abana bari mu bibazo bikomeye ariko Imana nigira gute ntiyabaheba. None tuzingo ibiya zacu dusanga ijambo ry'Imana twubuye kuri amajambo y'imitumba kwe kuno yinga byose kandi Imana yaturogesha yaradusohokanye. Imana ihabwe icubahiro. Tugiye kukwambuka ewe Yorodani we, tugiye kukwambuka ewe Yorodani we, tugiye kukwambuka Yorodani we, tugiye kukwambuka ewe Yorodani we, tugiye kukwambuka ewe Yorodani we, tugiye kukwambuka ewe Yorodani we, tugiye kukwambuka Yesu Kristo nashimwe. Nagomba kugarukira abagaruka hano tugiye kukwambuka Yorodani we. N'abarindi barinde ngo bataribuka baravuga ngo ntitwakwibagira ninakwibagira kubaho kwanje kwibagiye gukoza mu mwere ngo shire mu kanwa ngo bana bari bafite ibibazo ariko naho bimaze gutyo igitondo cyiza wabibazo wantambara tugiye gukwambuka bigiye gutuza abana b'Imana tuwe mu mahoro kuko na karumanditsi wazaburi yavuze ngo ntizokweme kwicumu ry'umunyakiri rizokwama ricindaje mu mugabane w'abagororotsi ngo abagororotsi ngo bongere bavukiye mu biki mu bigabitari izotabara. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo usome kuri umurongo n'amajambo mwese musanzwe muhereye urashobora gusanga mbere wari wambere yasoma ariko twibukane bikeya tuye kubyo twumvise naho ibyo bihari ibihe byiza bizoza kandi Imana yabiduhaye bitwemereye. Kadusome igice cumi na rimwe ku murongo wa 23 cadunyaruka dusoma Sefero Rishaje papuro 13 papuro nimero munsi papuro 13 bere igice cy'umunani dusome ku murongo wa 23 ko duhera cadutya dusoma kandi wasoma byinshi ariko turageza gukoresha umwanya neza. Turagiye gusoma numva abantu bakizingura ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cy'umunani karongo ka 23 ni mu Isezerano Rishasha bishobora gushika impapuro nimero y'udupapuro hasi kwera gusanga hari ayi Bibiliya y'ikirundi ihinyanywe usanga bidahuza impapuro nimero y'udupapuro ariko twagize twese dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Havuga ngo atambukira mu bwato abigishwa biwe baramukurikira haza igihuhuta gikomeye mu kiyaga bituma ubwato buzimira hehe ariko yari yisinziriye baraza bagira gute baraza baramukangura bati mugenzi tugiye gute dukize turapfuye. Arababaza ati niki kibateye ubwoba niki kibateye ubwoba mwabafise ukwizera gukemwe ngo ndabyuka azirizigunza
n'ikiyaga habiki oya tujana se Bibiliya habiki none rero na majambo tumaze gusangira umwanditsi ni Matayo niwe mwanditsi w'igitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ni umwe mu ntumwa za Yesu Kristo niwe yanditse amajambo aya majambo tubona ni Yesu Kristo yari kumwe n'abigishwa biwe muri izi ntango z'ubutumwa bwiza ariko bavuga ubutumwa bwiza ko duhereye ku gice cya 5 ukaza turabona ko Yesu ariko arigisha yaratangiye kwigisha araza ariko aravuga amajambo muri izo nyigisho ziwe ageze ngaha rero ngo batari arigisha ngo abigisha iyo byari barigisha ngo gukurikira twabonye ngo intumbi y'umuyaga mu kiyaga atambukira mu bwato abigishwa be bagira gute aramukurikira bagiye mu bwato batubona ngaha ngo bitereye imbere mu bwato arabandanya mu kiyaga hatahaza igihuhusi kize gute gikomeye ngo bariko baragenda mu bwato bwari ku mazi bariko barabanana ngo bagaruke hafi ngo Yesu nawe mu bwato yagize gute yarimo ngo yari yagiye inyuma mu ikobe canke hari inyuma mu y'ubwato ariryamira arasinzira ngo haza mvuze ikobe ntimushobora kubyumvaga navuza itera amaterme yo kwitanganika reka mvuge urabona ubwato burafise bamwe ku bwato bukoze hariho imbere n'inyuma haraho usanga nko mu boti usanga hari inyuma hari kobe baba bubatse bagashaka imbaho kuva ngaha n'aha bagaca bazira aha hakaba gushira imizigo hari akantu kagameze nk'icyuma niko bwato bwari bwatse ngo Yesu abe ngo batambuke mu bwato binja mu bwato ba Petero ko Yesu nawe harya kuko nawe yari Galilaya yari ntayo mu misozi ntibarere yari azi byo kuroba kuko yakuri hari Nazareti ntihari hafi y'ikiyaga nico gituma amaze gutanga ivugabutumwa ryiwe ava Nazareti acaza Kaperinaumu hafi y'ikiyaga cy'i Galilaya Yesu nda gusoza ubwato ry'abandi ngo busoza gutya yaraza turi kumwe na Petero na Yohana na Yakobo na bose abakuko bagabo 10 Yesu yahamagaye b'Abanyegalilaya na Yuda umwe abo bose 11 kubyo kuroba cyangwa by'amazi byari bisanzwe by'uwabo Yesu ngo bari kumwe nabo nta kibazo cyari cyane ariko Yesu yarati hari ibanga ryari muri Yesu Yesu atabati bisa jewe ndi umunyamisozi iby'amazi no gusoza ubwato ntabwo bisa n'isinzi reka hari igihe umuntu ashobora kuba ari kubagana n'umuroko ari kumwe n'umuntu akitegereza ati kandi aha turi kumwe n'uyu bisa n'isinzi ibisigaye byose barabishoboye ni nk'uko umwana na sibyo se w'umuntu ari mu rugo umwana yamaze ngo data papa ari ngaha nta muntu wegera gute yo mushobora cyane umunesha kandi ushobora kubona kuri ashobora gute kumunesha ariko abona avuga ngo aha turagize gute turarinda Yesu ariryamira maze kwiryamira acabaja ko ngo bitubwira itugiye cyatwasubya muri bibango hacazi inkubi iki y'umuyaga haza igihuhusi gikomeye n'icaturikira Yesu ari ngo Yesu ashikirwe n'ingoga ngo kitagiturikira y'iki iyo bariko baraca ngo barasoza ngo ubwato burakitira bitubwiye ngo buzimirira mu mifunda babonye byose barasoza baragerageza biranka ngo babonye buriko buruzura amazi ngo bugomba budorere ntituzi yanditubwiye ngo mwigisha yagiye gukangura Yesu ntituzi wari ariko ko umuntu
yihuta cyane ari muto muri bo yari Yohana. Budagari y'abatama usanga bayiremeye ariko abakiri batosha usanga babo ntituzi wari witeka tubiye kidakwa ariko bamwe mu bigishwa ba Yesu umwe biramwana ega tugira dutacaragenda aramubwira ngo mbega Yesu kusindiri atiyemze ngo aramukangu aramubari ngo mbe nduwabaye ko tugira dute kangu udugire dute uduki baramukangura Yesu baramubwira ngo mbega none ntubabaye ko tugira dupfe turi kumwe nawe twarakwizeye tugasiga byose tukajana none wowe vi Yesu ngo arabyuka arakanguka arahagarara aramwitegereza ngo mbega wewe n'abanyakwizera kuke n'igiki bateye ubwoba sema amena turi kumwe na Yesu turarinda ngo Yesu akabateho umura mwebwe ibyo n'ibintu bito cyane wacha ntari kunyisha yakoresheje ngo arahaguruka arahagarara arava mu ikobega ngo aragenda akavuga ijambo sema amena avuga ijambo ngo wewe wangunza ceceka tuzi amen umva turi kumwe yaba twajyanye watu bati amen muri cya kibazo cyawe muri za ntambara zanjye ntabwo atagira intambara ngira ngo bamwari umwana barafise wewe ni happy nawe ni sawa nawe ni sawa nawe ni sawa iyo twajyanye twataturangiza umugabo wamukanguye Yesu sibyo arabyuka abitegereza ndasanga ngo nta kwizera kurimo kuko umufunda bari kubwira ngo ceceka bakoresheje ubwenge bwabo kuroba no gusoza ngo amazi acawe namwe niko ndasoma nitegereza bamukuraba chabanza kuza kurabya agakigarira cyo bati none uyo mufunda bateye ba Yohana ba Petero ba ubwoba wangana gute bavuga ngo uyo mufunda mukiyaga uyo munsi ngo mukiyaga kigarira hama hateye imiyaga kandi murabitubuyaga byose amateye imiyaga kuko n'ikiyaga cyari munsi ya mere Mediterane hafi ngo hama haduka umuyaga muri amezi y'ukwa gatandatu n'ukwi uhereye mu kwa gatanu kw'indwi nini wacu mu kiyaga cya Tanganyika ubu mu kwezi kwa gatandatu ukw'indwi ukw'umunani mu kw'icyenda ho abandi benshi batabataha bakarindira ko iheza gutasura hanyuma bakagira gutera agasubira uyu munsi rero ngo Yesu abemeze sema amena barakompika ngo umuyaga ucuraza ngo umufunda winjira ngo wapima uburebure ukuye hasi ukaduga w'imetero 6 nzi rero ko abahinga bahanduga umufunda upime 6 turi hariya urumbude baboneka bari munsi mu mana ubwato buduza gutanga umanuke umufunda urengane umanuke dukoze bwato bugoga kandi ku metero zingahe 6 imana itomerwa mu bwato bwagenda gute ngo buduze bugatabuzura amazi barabona terega kabaye ibyiyumviro byacu biraheze inkomezi zacu ziraheze erega n'ubugingo bwacu bugira butikire baraza kwibuka baribwe bari mu twasize inyuma twibagiye niwasize ijambo rya nyuma umviriza kibe gitondo umviriza kubwiye data yakunda bakubwire ngo muri bijya byose ubona nari imifunda kangura Yesu arabishoboye nawe unabishoboye mu
Wewe wumva igifuna nigeragezwa sije none wewe bigaragazwa umusozi w'imetero uri ku kilo hariya ikilo c'imetero zitandatu sibyo uri kuzima kufundi duze batase kuzimu kimetero zitandatu so uja hejuru none ku metero zitandatu hari umuntu ari mu kilo reka tugaruke tuve mu kiyaga ko abantu benshi nga tugize mu kiyaga babitahuye tugaruke twifashishe ikigereranyo kiboneka umuntu wese acana hafi sibyo aha ngaha tuhimba ikinogo c'imetero zingahe hanyuma geranye ko hari unimere datagwe mu buryo cyangwa mu mubiri aca mu tutwe inkuru n'ubu ni ari aca mu tutwe kandi rero wari ahantu bakoze uruzi bacisha mu kiyaga ngo baraho bakoze amazi ngo agacacamo n'ubwato buraca mu kiyaga mu buza kirashobora teregari yabobo ati naho cyo bikiyaga kirashobora gikwega bakijyanye bagize gute bagomba reka twibaze kuri kiyaga kiganira hangana duce tumana kimetero zitandatu mbega no mu mazi hari igiti basi data bamwe bazi koga hari abantu bazi koga none wakorotse uri ku metero zitandatu wotuma ukuboko ugafata hejuru uri muri goride sibyo y'icyo kiro bakoreye kugira ngo umuntu apime metero zitandatu atari nka ba Goliyati bapima zitatu ubu ntabwo metero zitaraboneka mu Burundi bo bamwe bazi nukuvuga ko ari Goliyati bacaga Goliyati bangahe babiri kugira ngo nawe rero kubasite ariko nawe nimba ari Goliyati banywa bapime metero zitatu ataga tubwe bikari kino gataga ku ngombe itabiura na bigazi kayitari ya none umva yo shobora kugira umuntu atuga ujyano si umuntu abahari hayo gute umuntu amaze kuduza amaboko agasha hejuru ngaho yadorosha ko guto bose bushoboka akabaka n'ubuheri kuko amaboko yaba yamaze kuduga ashobora gufata agakina n'agakinuza akaduga agakora gusanzwe ariko ufataga ugira gutya n'abanyagari ko bajya bafata bikanga barasoza bikanga barasubira biyanga baravuga ngo naho twakaboneye umuyaga uhuhuta inaga twamaze mu burobyi twarabonye imiyaga ariko umuyaga w'ino munsi nta wundi yawushobora nta wundi afite ijambo atari Yesu aramukanga aramubwira ngo ntubabaye ko tutagira gute kuko ubwato ari butimiriye mu mifu igomba kumukiriye muri ubu buzima bwacu bw'ubukristo turimo bwo kwizera Yesu Kristo turi mu rugendo sibyo urugendo tugenda bayinde haba ngo sogena n'iki sogena inde irugendo n'amaguru sibyo rugendo n'iki n'urugendo gute bihe abantu benshi n'abakristo bize bazi baturi mu rugendo byose ni amina bazi ko kwizera Kristo byose bitabijya gute bitagenda ariko siko biri siko biri usome ubutumwa bwiza cyangwa ngo naza gucana sinaza gucana umuriro iyo wari umaze gufatwa nta kitari gisigaye umukazana ari nawe utagira gute bana
bankane, umuhungu nasagiye gute bankane, umwana nyabagiye gute bankane. Bisobanura gukireba muze rugendo rero nutugere rugendo mu kiyaga, nta giti dufata amatwi, nta giti kihari twofata, nta bwenge twokoresha, nta buhinga burimo. Oya, ubuhinga dufite n'ubu ni ukwizera Kristo, ukaba muri we mukagenda, ntabe Yesu ukabakaba. Nawe ubundi buno buzima turahura n'ibibazo, ubuzima bw'Ukristo duhura n'ibibazo, duhura n'intambara, duhura n'amarushwa, turapfisha, turabura abacu, turabura ibyo turya, turabura ibyo twambara, tukaza ku ishuri tukananirwa, tukiga bikatunanira, tukadandaza bikana, tukaza mu rugo bikana. Ibibazo bitandukanye byose biriyo, ko turi mu isi. Ibyo biraza tugahura na hakaza imeze nk'urufunda runini witegereza, kuko n'ubundi n'abantu bahora twavuga abana gusa n'umudamu abona umusheri we bari kumwe ku ruhande rwe, agatandekanya umugabo agize gute. Ariko nagaruka ngo muri ugana udamwiju wizigiye umuntu azagira gute ahagarukira, wizigiye abahambaye ntatubugiza gute gashwa wizigiye. Ko mu bintu abantu bizigira bamwe bashobora kwizigira ikintu cya mbere abantu benshi begamiye ko muri kino gihe. Kukundi yavuze ngo amahera n'umwana avutse usanga yagize gute ariko abantu bose mu buzima batumira domera gute domera gute domera gute. Ibyo ni ushobora kuguza amahera menshi ariko ukabura amahoro, ashobora kugura imiryango yose yo mu isi. Ushobora kuvuga ati kandi rero ino munsi mbega aya masaha ngomba kurara twaba ndi muri Amerika, hirya y'ejo ngomba ndi muri Oceania, ngomba ndi muri Aziya, kujya hari ndore nagarutse mu Burundi, nshobora gufata indege dore nyene intwari ubwo nyene amasaha y'ingombe ikangukana birashoboka amafaranga. Ariko nagomba nakubwire n'ingendo zose zo mu isi birafite aho bigarukira. Nicyo bigomba isangwa muri ibyo byose shiramo Yesu abemo, shiramo Yesu abemo, kuko ashobora guha igihe kigora hakaza ibihe bikagora. Nk'uko bari mu bwato amarira ntasubire kuvuga, ubwenge twiza mu ishuri ntibusubire, amatongo ntavuge, ariko Yesu wacu umugezi adahemuka. Semana ndamubwiza mugezi wacu turavuze umugezi adahemuka. Bari bamubwiye ngo mugezi ntubabaye, ega nibyo bicanga kuza kuraba pastori, kuza kuraba mwari France, ukaraba mwari Pascal n'abandi bose, ugashimikira muri korali ngira nakwija n'aharagwa ngo amen 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 Bwana asifiwe sana. Oya, bijya byose n'ubusa, natwebwe nacyo turico. Hari umugabo uragwa mu kino gitanda bari ushira ku ngoma, bahise bashobora guterwa n'umuntu mwari bashobora kumunanira, ariko Yesu wacu arashoboye. Ngira mugenda ati Yesu arabishoboye. Kuko hari usanga abantu byabacanze muri kino gihe. Iyi tukuba kuri iyi neza magaragetse twahereye kubigishwa ba Yesu Kristo, twaza gutonga turi abandi bage maribe bagakangura Yesu akaza rega gute agakora. Ani babigishwa ba Yesu Kristo hari ikintu bisanga ngo jewe nangwe, ngo jewe ni Imana, ngo jewe naka, ngo ndagusenge.
bigwamana barafashe umuntu bamuha ikibanza c'Imana yaramaze kukidagiramwo arica abana mukikuje agaza James genda gusengeye mbwira sabu twaba sibira tabare bamwana n'ufranso naho baza bagisenga ari muzi batabarusha jewe ndio twaba jewe zo kufatira program zo tena ngimbere y'Imana kutsitwe twarasenza y'Imana genda kubiga ndikibishura abantu basanga bizigiye umuntu ariko bibanga ubizigiye umwana w'umuragiza gute arakumwe abantu bagatwagenda icyubahiro cy'Imana bacihaye ocyenda gusenge oya ntabwo murabakambwe barahumira bene natangeze turi mu rugendo kuko turi mu kiyaga muri kiyaga ariko hasurira ibintu byinshi murabibona namwe bajya bahuye n'ingunza ubukene buraza indwara zikaza ibigenda bikaza ukabura uciye nayumira n'abagenzi bakaguheba n'abakwibaza bakaguheba n'ababiziye bahambaye bakaguheba n'amafaranga uyafise bikara kandi ukagenda ukibaza kandi rero narifise amahera ugaca wifuza ico gukiza ugaca ukora ukagenda mu buhinga nakoba mu buhinga ugashikana mu buhinga ati ho bambwe ko abasipesialiste rero bari bakurirwa wagera bagaca bagupima bakuzanira rezita canke inyishu bakagatemuga twe nta ndwara tugize gute ugize gute urakomeye nawe urumva ko kiti urumva kandi rero narinzi ko bakora narinzi ko babishoboye ntabyo bashoboye hariho mwashoboye semana icyo bitavuga ngo kangura Yesu tabaza Yesu haragutabara n'umugabisha tabaza Yesu haragutabare n'umugabisha tarinze gutabaza wa Yesu tago aragomba ngo natena ari pastor uko abantu benshi ari gaiba cyane akibaza ngo pastor yarageze mu ijuru akibaza ko ari yarageze mu ijuru oya ibambewe biragomba ko twese dusiganwa tukarwana intambara nziza kugira ngo nitwashika mu ijuru nanjye nikore ndakwifuriza muri iryo turimo ry'intambara n'ibibazo zirwanya ukwizera gumya umusaraba nawe ugoye kwikorera muri wari umugisha semana amen kweza ngo bigire neza ngo bari mwiri inde cyo mu kiyaga none irinde bamukamba bari mwiri inde irinde si ibihe bigoye atamuntu atabara ubu none bari mu kiyaga ridere gusanga ubundi nawe batikoga nawe utikoga mu mifuna nkiriya ntawoga n'uwundi wewe umufundi umanutse umanuka ucuguhambayo ariko nawe biriyo nawe bimeze gutyo data ni Imana igihugu nicyo gituma yitegereza muri ino yinga agize iminsi yitegereza ngo abantu bararushe ishengero rirarushe abantu bafite ibibazo babuze bihera umuti ariko rero nakubwira ngo najewe turi kumwe turokumariye ariko bizokimara Yesu nimuze dukangure Yesu muri tango zacu amen muri taproze zacu amen muri babana bacu amen muri ya migambi amen muri bya wicaye hano ugiye muri bya ushobora kandi Yesu
ntaricaraga aho barubizi kubanza wicaye Yesu mwicarane uhagurutse kandi Yesu atega amasaha yo gutaha ukazarageze ibyo ariko ndacamo simboniyo biki njimbere ufatemo Yesu mureke ariko abantu benshi muri minsi bibazo byabo bagomba ngo Yesu abakwikire bo bitangira imbere ntibamuhaye ikibanza noneho yaririnda ibibazo n'intambara n'amarushwa n'amageragezwa akomeye biriko birasuriranya bisubiranya ku bwato mu bwato hariyo bande abarobyi hariyo Yesu abigishwa biwe ubwato tubugeranye n'ishengero riri mw'isi yiko rica mu ntambara zikomeye mu bibazo bikomeye nimwaza tuhagarara neza muri we naho imivuna y'isi n'amategeko mpuzamakungu n'ayandi yose bibatwavuga naho byohagarara muri rugendo tukaba muri Yesu arimwo tuzorangiza amahoro sana amen bitabaye bityo irinde yashobora kuza abantu rero kuza abantu kwagira gute ikabuza abantu ko bizera ikabuza abantu ko bakirwa neza ikabuza abantu ko ibibazo byabaye byinshi abantu gatusanga babona kumengo Yesu ariko Yesu abishoboye ko yabwiye ibyaga ngo tu checheka abera bajamuke umaze igihe wicukiye umaze igihe mu bibazo umaze igihe usenga ufatana igacika nta kindi cyabiteye wagombye kurwana mu nkomezi zawe ibyo ushoboye ariko uyu munsi wo kwizera ukamubwira ngo mwami Yesu ndagukurisha urabishoboye hari joy achakora ntategwa achakora sobe kandi kutoka kwa Yesu turabirinda z'amageragezwa ko kandi twanaruka umunani harimo agomba gusomayo gatoya cyose bisozera umbiriza umunani murongo 23 ngo bariko baragenda arasinzira bariko baragenda agira gute arasinzira hamanuka inkuru y'iki mu kiyaga ubwato bwariko buragira gute Imana yacu idufashe uyu ni umwanditsi Rukara yanditse ngo bariko baragenda Yesu agira gute arasinzira haza inkuru y'umuyaga nguramanuka hehe mu kiyaga ubwato Matayo avuze ngo bwariko burazimira mu mifuru ureba mu bwato bwariko buruzura iki burya amageragezwa rero hari igihe amageragezwa n'agasuriranaga igeragezwa hari umushaka usanga afite igeragezwa biri ngahafu urengera ugasanga igeragezwa ry'umuntu ryaduze bigeze rikorera ikaduba rikagera rikunguruka ikaduba rikagera ngaha rukenyereza rikaduba rigashika ngaha rikiri ngaha ku maguru umuntu aba ati ni petit problème jenge byose abisha akagwanya intambara kandi agakomeza birashoboka atwerera rikaduga rigashika ngaha rigatanga gushikano rigashika rigeze ngaha rero biratanguye kuguma haratanguye kuzamo bamuyomba basanga basenge badata wacu bene wacu uriya yo bishobora hari icyo yofasha bakaza bigakorakorana bikagenda neza kandi hakaza agahembe kandi bigaca bigasuma bikaza agahamwe gikiriza aho nyine urashobora kugenda mu mazi ukararamaga
dalam nashoga naram agara kutuno atoniga bibi ngasani beto tamtaga chu hake ikadu berkajanga igage barike tagaga sakana bigataga hamadi abatanguye kuza ukitagumaruke nagatoya utusoma wewe uchuchugira gutera ukwaratija amazi ntapata gukanwa aho bigataga abamenyekana abahambaye n'abapfumu nagomba gutanga nawe ugiti misuke na mu gipfumu pato igataga n'umupfumu nawe nyiragira gute urabona niba bize kubapfumu nabo mbega ingabo n'indeyo n'izuru nta n'umwe nta uriho nta ujoza atarumwe yamamigwa niwe gusa yo n'izuru nta wundi Ikataga ari mupfumu nawe nayo cyitiza naho gabatita kwiheko kubera babyambaye wawe basomera uyo mwatanga muri Ezekiel mo abambaye ibiheko ngo bigiye mu ishenge batatu mwidegenda w'ishenge niyo bari kubatera marinde icurabirinde ngo bihebuza bakisi ngo basubire kuzakuzakarira Satana ngakubwiye ngo nawe uko nawe bigataga gasakanwa humura ariko ngoma yose agomba kubironya neza kuko baguze n'abantu s'Imana yaguze gari kutiyama nataka Yesu nataka none bibehe bandashye nuko ngo bari bakamije mu mazi hada mu gato hari ibikoresho meze nk'inute nk'inzato gatwe nk'inzato nje mu kisiyo cyane kibakure guti behe utarwe n'ibimenya yango batakame amazi yabaye menshi urakamya kamya nawe uruturane itatumye yemera gutyo wagwanye mu nkomezi z'umubiri waribagiye kwiyana neza ngo winjire muri Yesu neza nta kindi gikangura Yesu si amasengesho menshi si ukuvugishwa kwa cyane oya ni uko uri muri we kuba muri we rero ni ugutandukana ikintu cyacyo hakaza mukagenda ngo bwari ko muri wuzura amazi ngo Yesu we yagize gute yari biyereye mikobera arikaga none ko bantu hano buza ngibeke zindi usinde no n'ibintu kayisida ariko umwana w'umuntu yawuzaga ku musaya atari isinziri erega Yesu kamukanda ngumubwire byose ifana izina ry'umwami Yesu niryo nzikomeye Ngogato bwari kuruza bari mwiri baraza baramukanga ati mwigisha turapfuye cyo kwaje bakangura Yesu cyo mu bugingo bwanjye bukuzura umwete wiwe muri kino gihe cyicura birindi ubwato bikawuza amazi
ufise profila na beza n'umugenzi beza sinomukomanga ntabwo abona ariko yakora itaha nzogufukira n'umugenzi wanje oya biragomba bigumatoro amari bigumatoro bigumatoro semamena bigumatoro tugira abantu gutuma bwiza atangwa ngo ni mawe ngo ni papa ni mwene wacu n'umugenzi twaravukanye turabana nigenda bishobora ntawe ubishoboye bamwari ntawe ubishoboye ushoboye n'umubise kuko buri kimwe gihaciye ishengera barabarigiri babitewe n'ingeso z'ibyaduka zinjiyemwo imico y'abanyamahanga yarinjiye baragiye barahura ariko mu bwato bwariko buza bari mwiri naho turi rero dangizo yabo naho isubiranye ibibazo igwanye umugeni muze duhagarare neza abantu b'Imana twongeye twambare neza twongeye dushadishe ukweli atari ubwiza bwo kugura bwa dipozo cyane bw'agakondo te kibe urabona muri misiga urabona bibanga ry'omugarizo bimuto bibanga bikomeye kubera abakristo batagenda muri amaso ikirenze ngo bagire amadefrisaje ngo bakore mu byaha by'amaproduwi barahinduye umukenyu dushire mu maguta none umusatsi wanjye si ukureba gusa ariko uritegereza kuva wa munsi watangura kubishyiramo mwebwe yaratinye kuko wahinduye icyo Imana yakuremye Imana iratwe izobigenza ko yabonye ko imishatsi yanjye wabitaraganje kureye gute batiganje wa mushatsi wanje ndi mu rugendo rw'Isiyoni sindoce ndi mu rugendo rw'Isiyoni sindoce kuko Isiyoni agera cyane sindoce ega bari muri ibyo ntababanyikanya kuko Imana ikenga bitari guterine kuba tuba turindira ahantu h'imbobane uzosanga mwari muze kumurondanya ntumubone mwari manye mu mbobane ziwe umuntu agatungwa n'agakiza kiwe n'Imana baba agabatima imwe nizera imwe yakora ibitangaza imwe yavuze ngo ngudacereza ndiganwe ngo bakubona igakiza iyo ntiza ngo muri pastor hamagaye ngo nuko ari mwari mahamagaye tuwizera wese naguteza ubwoba ntitubona amazi ariko aruzura hoya ngo ishengero bwahindutse hoya ntabwaye Imana yacu ko yarejo n'umunsi ugize gute abagomera ko ishengero yajya gute kuko yafise umugwana ntambara umwekere mu ntambara uwo abantu bakakwese ntambara batanzwe kwirwanira mu isoya reka bande we kubasha n'ubushobozi bw'ubu Yesu Kristo yadatuzaniye n'intambara iyo yahera Satani uturwana nawe ariko ateri ari muri kino kiyaga urubuga rw'abantu n'isi natwe kuri isi niyo turwana ngo twezwe dutungane dukorere Imana twizere ejo uteri nambi ngovuga dutaye mwinde kuko Satani mwijura araha yatanguye intambara y'itawe Rwanda ngo baramugwanya narabango umumarayika w'Uhoraho batamugwanya arabamutsinda mu
ngo yicisha bugufi aramanuka avukira mu ngumi Mariya pamutora muhaga muri byo tubari wiki aramanuka ati kugira ngo ntibazomwite ubasha bwa Yesu Kristo atarakomplika muri kiriya gihe ngo Augusto ataravuga ngo ale uhera hino munsi aho mwisi basongera gute bandika kugira ngo ubasha kuyabuza kugira ngo ntabwo wiyenduza imigezi nawe bidava ngo umuntu wese afise inda atagira umugabo mukubita iki amabuye yica isi yose Imana icisha mu ruhagarara ikoresha umwami w'umupaka erega ibintu byaguye byasi Imana itabutse abapagani ibikabakoresha igomba guhana abahungu Abisirayeli hagurukira abanyamahanga bose ko banze kumvira iki Imana araguka agutse wereka intambara Satani yawica muri aba bahungu naho yaramunaniye ku musaraba aramunaniye aramanuka bamubambuye ngo bamumanuke ikuzimu ariko umusaraba wataba mube kubacungura byose bigize gute iyi ni ijambo twese turi kwizera aya mareta yose yo kwisi muzamumva ngo retero ngo abarero ngo bagwanye intaye kwikukira demokratike bagwane baregorisho kwibuka inaka bagashaho imisi yo kwibuka bongo yako bose baturahanira iki n'icyubahiro cya n'ukumenyekana kwa ariko Yesu Kristo yavuze ngo kwewe ari hejuru atatangaza amaleta yose yo mwisi werege hatangwa leta zambe kugeza n'imyaka ine nta n'umwe araza kumva maranye kw'idarapo y'igihugu atabwira ngo bane abarundi mwese ibibazo byanyu birangiye hariho uyu mugabo niba avuze ijambo nta kureta nta n'ugerageza acaramanuka ntibirahe ndagusangayo agezeyo acamubwira ngo oya ibyawe bigize gute birarangiye amwaka ubushobozi ngo yugurure abera barasohoka kongera Satani baratubasha n'abagororotsi bapfuye ikuzimu paradiso y'ikuzimu bose yabugana ngo arabugura ngo banze musohoke basha mwaragwanye intambara muraresha nimworera abasohora nawe ngomana kweresha bakawubasha ngo amwaka ipfunguzo amwaka ubasha umunsi ugira gatatu i Yerusalemu hasa n'indaya isi yose bamenye ngo hari umugabo yabwiye ngo wowe warupfu ceceka turarangije tujya dusenga Imana uyu mugabo yatugoshikana n'imituzo zishaka hari umugabo Yesu ashoboye nagomba na ukangurira kino gitondo ngo wongere wumve basi ugira agaheyiheyi genda Yesu gusa umugeze urabe wowe ugize iminsi uri mu ntambara ngo ubu Yesu n'umugabo ashoboye araduka naga baravuga ngo Bwana Anasi Kayafa kw'icyo gihe na Pilato nise bati kandi rero umugabo ari bwabura ikijyana erega yawe hirya dutewe umukiza atavuga ngo oya umba reka twese wewe umba kuvuza umutwaro ugize imisi kangura Yesu
uno munsi ntubibona ejo birashobora guhinduka ugahita wisanga mu bindi bihe Yesu waramushize. Twarangije tugomba guteka tugomba twekeje wino nahajya abirinde byuzuye naho abana ko bidakunda fata ingingo mukangure ugize iminsi ubona ko bitagenda wibaza ngo mbere bizogenda kangura Yesu. Mukangure Yesu abishoboye niwe mugabisha kandi gutabara cyangwa cyavuga ngo kirakotse amabi yose ibibazo byose intambara zose amageragezwa yose ibyaha byose byakunaniye nta kintu gitera ibintu bya mbere nk'ibyaha umuntu asangiranira akabisenga akabiririmbana n'irinda rikomeye rigatuma abantu b'Imana baja mu buja. Mwegere mutaroza mupfukama nimba uri mugati nawe mupfukama haguruka dusenga Imana haguruka wiri n'umunsi wo kwemerwamo n'Imana. Hewe tugiye kukwambuka hewe Yorodani we tugiye kukwambuka hewe Yorodani we hewe Yorodani we tugiye kukwambuka hewe Yorodani we. Tujya dusengera wizeye nacyo tuzoba naho amazi bwatuja bwuzure. Yesu yavuze ngo kuri iryo rutare nzokubaka ishengero ryanje iduzi z'ikuzimu ntizizoriyengera. Turarindwe mu maraso ya Yesu hari ubushobozi hari inkomezi zitangaje. Gora ikiganza uhagaze haruguru rya gusenga wewe bari mutwaza inshuti no gusenga wizeye Mana data twese mu ijuru Mana yera Mana ugororotse turagushimiye bagi zawe zamane ridashira w'izina rya Yesu Kristo. Iri shengero ribisa amajambo yawe kandi ririzeye ariko kandi mwami ryari rijwe n'ibibazo Mana yera ibibazo mbere byatumye kure yawe mwami. Dore rero haraho byashite mwami bakateme mukigwa bagashika intege mwami Yesu Kristo bigatuma mitima mwami bashobora mwami bakora ibyaha kuko imipfunda ari myinshi bakidodomba w'izina rya Yesu. Ewe mwami turabasenge turabasabiye amaraso ya Kristo Yesu amazina ku musaraba imirokota amazina yabo uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Hanyuma rero mwami imipfunda ari imbere yabo wongere ubaremeshe wongere ubahumurize wongere ube mu ruhande rwabo kandi wongere ubaremeshe. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugume duhagaze kugira ngo ibitwara mutyaga bandi tucyusenya Imana haguruka dusenya Imana ufise ikibazo. Kangura Yesu kangura ntibonera jewe nahita ngomba ngo ndamukangure aseru biremera
biremera ibyananiranye muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera 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 byananiranye muri Yesu biremera biremera Mana data twese uri mu ijuru urakoze turagushima haleluya uri kuributsa abantu iyo ndaje zigufiya mana oya warivuze erega ibyaha nibyo byari byasize abantu kure ibyaha byari byagutandukanije nabo ubu n'iganza cyawe kiracahagaze hejuru uracakiramburiye gutabara uracakiramburiye gukiza uracakiramburiye guhindura wowe ibintu nacyo byagutwara ntacyo bikubwiye urabikora ukabigarura iyo byari impamvu wotuma udakora amana warurindiriye ko imitima igutahura bagaca bugufi bamaze kwihanura bose akajya keza noneho bahagaze bakwizeye mu izina rya Yesu tuguhaye kandi haleluya wari utegereje umunsi nk'uyu uyambwireza abantu bawe wari ubazi n'ahantu babaye mu izina rya Yesu wari uzi ko hatazwi ituntu n'ubuja ariko noneho aya masaha abaye meza mana aya masaha abaye meza ni muri izi mbabazi nyine tuguhaye kaze basanga ahantu mana bahagaze bakwizeye ibyabareka bivuyeho mubagirire neza mu izina rya Kristo Yesu hari byari bihagaritse imitima myinshi mu izina rya Yesu hari ubwoba bwari butekeye abantu ariko noneho hari icyo batangarije mu izina rya Kristo Yesu ndabona rigira mbega n'umuntu ki ko n'umuyaga nawo ntibari bwakumenye hari aho bagarukira bavuga ibyacu nibi amen 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 oya nturi Imana ya hafi gusa uri Imana ikora ibishoboka byoroshye gusa oya nturi Imana ibiza ahandire nta karimbi nakubonye urarenganya ushikakura ushikakura kuko ijambo ryawe rishika kure ntawe uritangiye nta biritangiye nta biribuza gukora abantu nibavanwa ahantu y'inzira byariko biraherana rororo tugisanga bantongera bagaruka n'ukundi mu byizigiro bidatetereza haleluya ukuremo amajambo y'abantu urivuga bikamenyekana urivuga imana yakire imana yakigusa imana yakigutwara haleluya yicecekeshe erega niwe mutwaro mbere usanzwe wavuze ngo mbere uroko rururu uyu mutwaro wawuti nta nicaro uri uravuga ngo nimuteka ubwoba n'ibyo bishiramo n'abifumba nta muriro urimo bantu bateye ubwoba n'umunsi bantu bana umutima n'umunsi tugisanga ikanarayishe tugisenga bantu b'icyogereza na samwe tugisanga indwara ziyahura zihunga bantu b'Imana zari zarimenyereye ibibazo by'abantu b'Imana nabi tugisanga hakigujana tugisanga baterera ijambo umuriro w'Imana imitima abantu indwara imitwaro yarizigirira rorayiro bantu b'Imana batabawe urakoze Mana uri bwa bushobozi niho twizereye muri bwa bushobozi niho tukwizereye kuko ushoboye byose Mana urakoze ndagushimiye kuri kurabikora ndagushimiye kuko uraremesha abantu
ndagushimiye kwihumura ariko yaratanga uyu munsi ndagushimiye kubwanya abantu bawe mu izina rya Yesu tubisabye amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Tori ibiganza byinshi. Kiganza kiri hejuru. Twaheze gusengera mwavuye gusengesha abantu batangira. Cyo kiganza giterure. Umviriza. Mubwira mugenzi Yesu. Kiganza giki. Ndagomba gahwekere muri kabiri byose. Akiri chini mwizina rya Yesu Kristo. Akiri kuja. Akiri uwaza bakunesha wazi na wazi kazi. Wewe wizere gusa. Ubasha mu ijambo rya Yesu gusa. Ngo yarahagutse ntabwo kwigaburira ngo hagutse gusa kuze ijambo kiragira neza n'abakira kunesha mu izina rya Yesu. Amen. Shikishamo Yesu yagume. Ntusiwe kugusigiye agume. Namuri mwabwo munyana hawa Yesu kwa igitangaza. Itere n'ubanati mirindi. Nawe udushima Imana yawe. Abumvise amajambo y'Imana mukayize mu maze nkatwe